laki itu bakal ngalami sakinah. Karena di ring bini saya subur tapi open ke anak. Mun ring bini tak open ke anak, banyak ring laki gitu. Tar konjongan yang biben-ben. Apa-apa patoro bi anak. Jadi orang bini kata sesuatu kabin di kanjeng Nabi al-walud. Orang bini sesubur tapi se open juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal sahibil wajhil jamil, sahibil bayan, sahibil hujjah, kashifil kurab, qaidil hurril muhajjalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwajun nisaa al-walud al-wadud. Wa qala tazawwajun nisaa fa innahunna ya'tina bil mal amin. Wa qala an-nikahu sunnati wa sunnatul anbiya'i min qabli wa man raghiba an sunnati falaysa minni aw kama qala amma ba'du. Setuju ajunan tantretan betul gaula sesetuju nah sangat betul kalau mulja'aki wala khusus bidzikri para alim ulama, para kiai, para sepuh, para guru ngaji, tokoh agama, tokoh masyarakat sehadir semakin Nora Zabidi Muti Allah. Beliau adalah ketua yayasan Pondok Pesantren Darut Thalabah Al-Asy'ari seperti pula amul jaki para hormat. Hadir yatin kita beda Pak Camat. Mungkin juga ngucap Pak Camat Subhan, Pak Camat Sabhen. Tambah di cerita gitu, gue tak cerita sama kita. Tanya ke Pak Camat. Dan gue mengucap tak ngucap Subhan, tapi ngucap Sabhen. Juga selera Kiai Haji Fahrul Anam Syata, Al-Ustad Haji Husain Ismail, Pak Tenggi Khairul Bashar bin almarhum Pak Haji Bukhari, termasuk Pak Haji Muhammad Saleh bin Seterjuna, adik Misyoto bin Seterjuh, setak bisa tentu seputong setong, muni seputong setongnya mana acara dan kuda umik ngapsen. Setuju saus ajunan para oncengan seampun hadir terampun menempat panggunan sesediaki serang sahibil bed, sahibil hajah, cacak ketenggul, cak zamroni, sekeluarga sebagai kula mulia. Dan kula tak lajeng kematur karena saya tak pernah pidato lajeng. Sesakoni muka-muka berde manfaat. Setong dan pula akali mata ayat pada pernikahan ayat ketemuin sekentok. Wa min ayatihi
Dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. An khalaqa apa nyipta lakum kan dibaan min anfusikum dari jenis ba. Azwaja. Azwaja kan itu jamak dari zauj. Pasangan jodoh. Jadi Allah jadi nyipta dan gula ben panjenengan kata jodoh. Apa-apa Allah kata mak nyipta dan gula ben panjenengan jodoh. Litas kunu tujuannya pun supaya sakinah, tenang. Seorang ini pasohi orang kayak tadi bini rengsak. Tak percaya bukti lagi coba, ampun bukti lagi. Mun tak di bini kento, make saben lebar sangkol nar kento banyak. Kengten kula yakin kadang di pereng kita di. Dan kula sekut di Muhammad main amoy kacak-kacak. Mun tak di bini namoy kakanca tak di bini. Pereng ki belum tentu ndi. Keng mana biampun ndi keluarga mangke tak soki pereng di setong. Mun keluarga dua perengnya ada dua. Mun keluarga telok perengnya telok. Jadi engki karena dapur tak kalimat kasar ada dua karena dapur aja ada dua. Teti pereng ada dua minimal, sendok ada dua, lamarin ada dua, cikon statusen kasur ada dua, dapur ada dua. Si kula nika minangka sasemunan dek kaca-kaca benasare. Mun nganceng orang sak beli dua, ngak bila mulai berkata, cak beri setong, memberi setong, terus saya mulia ni kata susah. Ibu ada remah berkata. Tetitan gula pon ngucak kacak zamroni. Lebat Pak Kampung Razaken. Pangarteh mun kula mulai pangarteh motor berkat minimal dua. Kan statusen. Kayak itu adil nyaman. Di bini dua mulai berkata setong kan pelengan saya mulia kan. Dia ada masih magi ya. Ya tujuan dari pernikahan itu litas kuno supaya sakinah. Salah setong sakinah itu berdebuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Kanjeng Nabi itu bendi jejuluknya menjawamiul kalim. Debun itu samping komprehensif, universal, meluas, tapi juga tepat. Menelakoni jalan lagi pasti terjadi. Kanjeng Nabi itu ada bu sekento. Kanggo mencapai salah satu kesakinahan. Kanjeng Nabi ada bu tazawwajun nisaa. Tazawwaju abini ba'al an-nisaa dek kareng bini. Al-walud al-wadud. Kenapa al-walud itu dari wazan walada. Walada itu makna lahir. Al-walud ring bini segempang lahir. Yolek lahir. Nyaman namun bahasa dan gula subur. Cak bini ring bini secubeng. Balik. Aduh. Nyaman nak itu al-walud ring bini subur. Tapi al-wadud dabun Kanjeng Nabi. Al-wadud itu makna dari wadah, open. Mun perak merdih tapi tak open nak beriakan. Jadi kodunya mereng bini se walud, se merdih tapi se wadud, se open. Manabi kain itu terjadi maka ring laki itu bakal ngalami sakinah. Karena di ring bini saya subur tapi open ke anak.
mun reng bini tak open ke anak, banyak reng laki gitu, tar koncengan yang biben-ben. Apa-apa patoro bian anak. Jadi orang bini kata sesuatu kabin di kanjeng Nabi al-walud, orang bini sesubur tapi open dek kan. Kento sekaligus dan kula pesen dek keceping rani kan. Hengak hebab ke ampon rek sabek ada TikTok sabek besar ke anak tidak pakai banyak. Nah kayak itu ada masompengan malamalan muntero di anak saya Mengkah. Kenapa Mengkah kayak itu statusnya saya tak debil tak idiot. Mengkah kayak itu kepang nangkepan cerdas. Maka reng bini kentok cuma banyak maca surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahrin tanazzalu bikatu war-ruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surah pagi kedua. Mun tero di anak setak rewel alias tak nangisan. Katanya maca surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anka dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kento tugas saring bini si open bila ampun aben dalam kebedaan antik ampun beda esen TikTok sabak ada sekoran bani tak boleh ikuti TV, kengkorang ikuti TV, banyak macam minimal macam kelak Al-Qadar, Al-Insyirah. Mun bisa ngaji ngata maki, mun bisa apa sah, sangang bulan mulai dek sampai lahir. Kita tetap bukti kan, pasera saya bukti dokter yang sepobi ini kento andek kento apa sah sampai lahir. Ini Wahid Hashim. Saya gini, Ibu Gus Dur, kipon titi Gus Dur kan. Ternyata kento teros sarang nyirahma. Hajin ki Asy'ari, dokter ke Ghazali kento. Andek ke Ghazali apa sesangang bulan. Beniaknya mangajuak beni kayak menabi tahadus bini makai menabi orang cak dan kula kayak tak usah ajar oni dan kula kayak beni tak ajar macak iya membolan kayak kalak daftari sini ini kayak mun kayak Ghazali kayak tak sampai maca ngaji itu buireng kento ke apa katoro kakek Syata kakek Ibrahim betul ngaji katoro keng bila lestari pengajian kento kitab itu selalu baca bisa apa-apa polan karena ke nyirahma kento bekto ndegel ngandunga ke Ghazali kento apa sah sangang bulan sampai lahir jadi kento pas hanya istilah ilmu laduni Mengkah di luar cerdas di luar kebiasaan makan dan kula karani gitu maka kita hanya apa sangang bulan paling punten banyak maca gelak surat Al-Qadar dan Al-Insyirah minimal kento insyaallah kento termasuk orang bini seopen dan bunyi berai pandi bedek ibu dan tapi doa ke anak. Kento sekedar dan gula sombongan di ajaran Cak Zam. Peta barokah doa panjenengan muga-muga rani kento. Apa cepet dan ditoro. Bentoro nak kento hanya qurrata ayun pun de Fahrul gula. Kenapa anak foto saya qurrata ayun nyelebeh dek aten reng sepur. هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم
wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.